Hello, tu ni pen, kan kasep kul, chỉ đàn tế bòn, mà tay gian nộp giang, mang pa wa, cái quay chỉ gan thầy, chỉ get kom ni le dinia ro nga lok phu lu re ta ku lok phu lu re so de ha myu ko pyo chin ne kha ma nging le du blu pyo ha le so da le ko pyo twa ma phit pa re ka hi ko ha ki sam hi ko ham tang chi dan dai jan nop chang need to ke jang thai na I need to to ke chang va pon ai sep di pen gen le hang I need to plus va pon to gen le hang el to ka sep ko kasep di kisama kasep hamtang ko la china kente na gen ni chi chele hang I need to save money ken sum ka khol ko la chinam na he sum ka khol di kisama kasep khol hamtang ko la china to hi na I need to chen anunga plus verb 1 to pai le hang pang isep ko chi ki den thai mo to na ki sang thai Okay, nga lok phu lu re so re ha takku ko pyo chin ne kha ma I need to ပြီးရင် verb 1နဲ့ like မယ်ဆိုလို့ရှိရင် verb ပေါ့နော်ကိုလok phu lu တဲ့ဟာကဘာလဲဆိုတာကိုပြောသွားလို့ရတယ်ဥပမာပြောမယ်ဆိုရင် I need to save money ငါပတ်စံစုဖို့လိုတယ် Okay save money save ဆိုတဲ့ verb 1ကလိုက်လာတယ်ဆိုတော့ငါပတ်စံစုဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုလှုပ်ဖို့လိုတယ်လှုပ်မှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အရာမျိုးကိုပြောချင်တဲ့အခါမှာ I need to plus verb 1နဲ့သုံးလို့ရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လုံတမိတ်လည်း